دادگاه مافن مروان اوروپای درباره دارزاندن سلحدین دمیرتاش دا آماجه کرد که ت دلیلک نینه که دمیرتاش تاوانه کربه و دوی serbest vere berdan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez. سرکوبر رجب طیب اردوغان جی گوت او بریارا دادگاه مافن مروان اوروپای ناس ناکن و سلحدین دمیرتاش serbest برنادن. پارتیین اپوزیسیونه ین وک پارتیا دوا و جهبه هم بر داخیانین سرکومر برتگ نشاندان. سروک پارتیا دوا یا شاخ دیاربکر جیهان اولسن دبیجه لگور پیمان ناونتوایی و مرکزاگونا ترکیه دوی سلحدین دمیرتاش serbest vere berdan و gelek nişanı heneku doza Demirtaş dozak siyasiye. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre taraf olan devletler لگوری خالا چلو ششمین یا پیمان ماف مرووانا اروپای دولتن که پیمان امضا کرند و بریار دادگاه ماف مرووانا اروپای جی بکن لگوری خالا 19 مکزاگونا ترکیه جی ماده این پیمان ناونتوایی اینکو ترکیه امضا کرنه وکی آسانه لگوری وی یکی سروکومار مکزاگون بن پید که دوی دمیرتاش serbest بردان اف دوست گلک مجارنده خویا دبکو سیاسیه. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verir. Bu karara herkesin uyması lazım. Partiya opozisyonu ya sereke, Partiya Komariya gel CHP jî derbarê daxuyaniya Serokomar da amaje dike ku nîşane ya hukuknenasiye ye. Seroka CHP ya şaxa Diyarbakır Gönül Özel dibêje ji ber ku Serokomar Recep Tayyip Erdoğan Selahattin Demirtaşî wek rikeberê xwe dibîne naxwaze serbest vere berdan û hember wî siyasetê bike. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı yerinde bir karar. بریارا دادگاه مافن مروان بریارک راسته و دوی مره جیبی گیرن حتی از دکارم بیجم بریارک درنگمایه دا خویانین سروکومار نشان ددن کو حقوق ناسناکه سروکومار هم دبیجه مبر خدای اوروپای و ام دخازن لگل اوروپا روپلک نوکن همجی بریارن دادگاه مافن مروان اوروپای ناسناکه سروکومار دزانه سلحدین دمیرتاش لسر کردان چقاس به باندوره جبروی ناهله بره بردان. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara da Rayedarên partiyên opozisyonê derbarê daxuyaniyên Serokomar Recep Tayyip Erdoğan da balê dikêşin ku Serokomar dixwaze hember Ewropayê girtina Selahattin Demirtaş wek deqek siyasî bikarbîne. Ji ber ku Serokomar bo keşê Amerîkî Branson jî gotibû ew ê neyê berdan û bo rojnamevan Deniz Yücel jî gotibû ew ê neyê berdan û paşê her du hatin azadkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.